Anime of the year, first of all. Od spomladanske sezone Megas Bright, ta bo še Megas perspektiven. Bright, Ja, ta bo še perspektiven, to je tako druga sezona po ne vem koliko letih. Ta zna biti, prvo sem gledal, sem tudi jaz gledal. Ja, to sem hotel še pluginati, za vse ostalo pa... Jaz še imam tudi eno, I became the strongest, something na Anichartu si pogledajte. What kind of isekai is it? If it's a long title, it's an isekai. We love that. It's a meme. It's great. And we know Gregi, so... I watch every isekai there. They're really fun. Smartphone je naslednja sezona. I was reincarnated as a smartphone. I watched the sword one. Oh my god, tisti sword je bil tak čuden, what the hell. Honestly, I enjoyed the first 3 episodes, then I forgot to watch it again, and I really liked the girl. Je bil zabaven, Samo čakam I was reincarnated as a teapot or something, like literally anything goes. Well, a vending machine je eden se reincarnated. Okay. I'm just saying. Okay. Things happen. Pa druga sezona bo tudi od Gundama, novega Gundama. Mercury. Jaz sem gledal prvo sezono, kaki mesec nazaj, dober je. Se to bi ne bil Gundam, ko te noter spet v Gundame spravili, ki ne gledajo Gundamov. Gre nov timeline od začetka. A res? To bi poj lahko jaz začela od tukaj? Ker ankoli nisem ful me ni prtegnilo ankoli, ker je bilo preveč all over the place, ali ko ne rečem, pa And the 2 main characters, 2 females, are basically like they are to be shipped. Pa to bo druga sezona zdaj prišla. Teda poglej si prvo sezono. Prva sezona je... Pa zelo lepa animacija. Ja, najlepša jeseni. Pa Yoasobi, tako morda moj trenutno najbolj... Yoasobi, moj favorite J-pop band, ima opening, no. I was very pleased with that, Še kakva taka iz sezono, ko prije? Ne od teh prihajajočih.